Da li misliš da su kod nas tenkovi bili na pogrešnom mestu? A možda u pravo vreme? To su sad, jako je teško sad o tome govoriti. Cijeli problem jeste nastao u samoj svojoj srži. Sa jedne strane imate jednu mnogo komplikovanu konstrukciju koja se zvala Jugoslavija, a sa druge strane imate jednu mnogo, ajde reću, nesavršenu mašineriju koja se zvala Savez komunista Jugoslavije. Jedna je drugoj morala da, kako da kažem, pravi ustupke. Komunizam jeste bio neka vrsta, kako da kažem, sistema koji je davao ljudima na volju. Nigdje ni jedan ozbiljan kapitalistički ustav ne bi stavio rečenicu koja glasi samo opredeljenje do odcijepljenja. A u ustavima komunističkih zemalja od Sovjetskog saveza pa nadalje je to stajalo. Kao što je Marksova ideja svako po potrebama, a prema mogućnostima, a svakome po potrebi, jedna stvar koja je stvarno za ljudski rod neupotrebljiva. Jer ja ću svaki dan imati više potreba. Sve više i više, da. I onda je u tom neskladu su nastali ti ustavi, između ostalog taj 74. A imali smo taj fenomen da je doktrina Jugoslovenske narodne armije bila da se razvija vojska unutar naroda, pa je osim oružanih snaga postojalo nešto što se zvalo teritorijalna odbrana. A ako vi imate, sad smo to naučili, dvije vojne strukture koje imaju svoju unutrašnju subordinaciju, sukob između tih struktura je praktično zagarantovan. Bez obzira što su i oružane snage i teritorijalna odbrana nešto što je pripadalo, uslovno rečeno, jednoj firmi koja se zvala Jugoslovenska narodna armija. Pa su i ti tenkovi koji su bili okrenuti cijevima vamo ili okrenuti cijevima tamo, bili upotrebljeni unutar tog sukoba. Jer svi oni koji su se borili za pravo samoopredjeljenja do odcijepljenja, znači od Slovenije preko Hrvatske do Bosne i Hercegovine, su u suštini upotrebili jednu od te dvije vojne strukture, a to je u ovom slučaju bila teritorijalna odbrana.